Apa? Wah, iya. Wah. Iya. Ada bunyi apa aja? Enak anu murai anu. Rawo juga. Rawo macam Iya. punya variasi dia. Ada lah. Bunyi lah. Berat sekalian ngolok. Ambulo, ya dengan nyaman lah. Tahun saja. Tahun aja. Burung ajaib. Ya. Tuh. Wajeng garis setong. Ya. Mereka akan beduk renggerengan ya. Garis setong, mundur lagi, ahoy. Terkening aku boy wal-walan pakai bandam. Kening ka penyerah utang. Marah lajun na. Kenapa kan? Oh, dia. Ya, makanya jem ya. Sama bini. Hah? Bini. Kau ngajepek dulu. Ada apa? Ya biasa kok. Atau kan? Ya biasa lah malah salah belenco. Oh, tidak benar ya. Tidak masalah tokar. Sing ajem ki kene suruh jual. Hah? Lupa jual berempat iki berkata keng kok. Ya. Ki berkata keng. Mangan. Tak ber5.000 beraan. Jadi ya? Ya no. Ya. Tuh, jadi mau tak boleh main bujak piyak marah jadi apa tak boleh main jual lo? Oh, lempo hati aden. Seret. Hah? Seret. Si jualan no tado saya meleh. Siapa? Engkok. Laku bak seret sate ayo. Bagaimana tak ada lah, kau akan ngajar jual apa, jual mano, jual apa? Tapak ile. Kok bisnis manuk ding-ding bius? Siapa? Engkok. Si akan dius. Uus aja udah manuk kangkok. Kemarin benak video nih cokocong kok karo jingkok. Usne pobaan. Janua. Ya masa raya sih. Mak bodoreng kotor nih buah Tak percaya pak nah. Lesong kok bareng lu. Biasa noleh besi rogi ya. Kalau udah bersih. Bareng mah. Si penting bener kan kok lah ya. Wah iyalah norok abaan lah. Andi korong. Wah, damun korong kok. Kalak. Hari ya? Ada kira aja orang aja. Wah, ya. Jadi ya jual kau us. Hah? Jual kau us. Wah, maksud dia jaran bermah. Lah neng lah jadi kok. Betul kan? Terus ada senja. Waduh. Songkok Arya apa jual korong sama lo? Hari ya aja ada jual. Mau masuk ke korong. Bisa maju larang. Maju larang. Ano songkok andi we. Beda. Kalau pakai nak marah lah jangan kok lah. Pokok terocak kok lah. Apa lempar bang. Iya lah, yang penting bisa males kau usah kok. Oleh besek. Seperti Saya tak baju oleh mai buda. jadi ya bisa semuanya 100 aja. Dan jawab. Kau boleh balenceng kena 2 hari nyaman. Masuk. Masuk dia. Iya. Songkop. Kan songkok. Iya. Baju larang ya. Neng lah. Ban mon andi bisnis apa nah boleh mata boleh lah apa den. Bilang kok wan sebetulnya kalau besek. Baban mak tahu enggak dia den. Hah? Mak tahu ban enggak dia. Oh, kening tepoki ya lembek kok. Hah? Kening tepoki ya. Bo. Neng ra. Are kok mangkan kok ajar.
Mi bola kau sukses. Ya, kan Ben? Andi. Kemarin kiba. Ya, Kau nunggu saja. aku nus kiba. Baru ebong dah Ben. Aruang ning harisan nongku. Apa? Ya. 100. 200 bila. 200. Cocok. Boleh gini ngarisan. Sip dah. Satu sebeng. Hah? Hah? Mayu. Tek ada. Ada ya? Pikir tukang manuk mi tahu den. Ada apa? Mi tahu dekian beremah. Tahu-tahu sih bareng mah. Tukang manuk. Ada kan ajom PT beremah ada dekian jalan. Pun mah tadi akal raya. Pun pera udik tuan ben. Kan seperti ben torota. Pun kan di HP. Iya. Nah, deki suruh mana pun tapi kok buat katanya manuk. Jangan dibuka. Pamunyi kada. Ngake arahnya aus anu manuk. Erek HP pamunyi. Pamunyi. Pun bak mongkor. Seakan-akan usah pun tapi kok. Saya tak pengaruh waro. Bakat gia Wah. Pun pera jongo orang macan kok boleh berak ning kotol lunjuk. Kok Bon, mak pinter nepo. bah, tebong kok katepo malono wen. Ada nyaman dengan ngaceng nepo yang malaria. Yuk. Hari ada ini. Mon us katanya mau nyin mano, ben cek dong magelong. Langsung PC habis. Bon aus atanya munyin manuk, HP PC. PC saya mau nyin mano saya paling nyaman. Bon mak tahu nah. Itu berat nepo. Seperti mana? Kiba mungkor ya. Iya. PC pasan. Ben mongkor PC pokoknya benda. Iya. Kita nak jauh-jauh. Macam bagi penting oleh guys. Iya. Ya. Bukan ada jauh li ketak-ketak. Ada apa? Benih us. Ya, cek telang kotor je pandai salah aja. Itu tidak nangale. Itu benda-bendaku. Oh iya. Masa budak temen Katokin. anu bodoh satu kenal boleh. Hei. Kok mau lapor cet jadi ya lah kening korai. Us. Oh ya. Yeah. Apa? Kah. Kok ada. Ada ketak tak ngecit. Ada cara jahe. Dan kok siapa doh? Laun mau nyabur ya. Hah? Laun mau nyabur itu. Ada lagi stres. Mak burungnya adanya apa ya? Hah? Burungnya berapa? Biasa. Dari harisan manuk Risen buru. manuk kok ya terbit ini. Hebat bon. Risen manuk Harisan manuk ngene nomor cetong pula. ruang kok apa? Lauk roh. Puja herap. Iya. Tak Ya, kafe alam kok. macam-macam. Oh, kafe alam gue nomor cetong langsung oleh. Tak sempat kau saja dan ada saja. Hah? Tak sempat je. Juara apa dia? Oh, Bah. juara. Lagi oleh bendera berempang wah. Biasa macam main. Selain benderan setong duaan. Tangan dik pun tantang. Nyari cek si nyaman bendera. Tak kalah ke 17 ente. Ya. Si benderan pujuk ini apa? Bapak nih, Us. Bendera asli juga. Bendera aslin. Ya, tak berak bendera saya baca gitu. Kalau dia boleh pasang negara. Saking tak nemun bendera. Hebat. Ya, aja. Ongguan. Kaso paling nih. Kaso. paling. Tak ada yang bernabat. Bahaya banyak orang nabarus. Kok ya dari mah boleh ke gacuan ruah. Mana siapa dia? Enggak. Bah, masa gede ya, Pak nah. Ya. Tak pun sana pun nyabok dah. Elah. Nggak tahu ni dah. Wah, takut stres maunya jadi ya. Hari ya neng kaso. Tak apa je buat Bu. mana. Apa? Tak pun sana pun buka pun. Tak kening congok ben saroben. Arwah. Jadi si nyongok si Andi kok tuh. Kan benih di Andi Pak nah. Dia kan ningku je berak ningku saja. Hari. Lah. Jadi deki stres. Siapa yang ningku ya? Jadi yang mau stres tuh banyak ben tapak. Apa? Benih si Andi. Jadi yang mau teroning ku aja dah. Kau tuh beli. Mangkan mon si Andi ruah, mon lah si Andi tak kira stres je. Ngerti manuk je. Kapan tapak aja dah. Tak tangke kalau paeng kok ningku. Sakit je dah tiapuk flu burung je dah. Manuk nau senang lagu. Memberak aku tik. Walah. Walah, Bye. Pak. Hari mak.
Laus. Tak oleh je. Ya, mak cik cerai. Lah, ya bela minta anak jadi Hari ya gelek. Lah tabur 500.000. Tak boleh buka je. Orang dia pakai nabur. Cik anu ke dulu dan kok dah tu. Anu. Beremah munin dengan munin dia. Ya kau tu beli. Baru berbuah bisa ngingati. Jadi ya si nyamana ya lok tapa. Mangat dia. Ketimun lah kadung kontung pas lomba tapa. Langsung ngamunyi juga. Aneh lah. Tak percaya Ya, bana. pokok anu cak apa mu ni? Iya. Nanti cuculukan dah apa? Singo bumi anda ada. Wah iya dek kadek je sandik tapa. Cabuk congok wi tatang keun, kan tak meleh tatang keun. Iya. Stres, bulu burung. Tuol kang kok. Romat min kok amunyi boleh. Mangkan tak samperengan orang bisa nyongok je waktu si Andi. Ya, makan si anu. Lah. Bapak, engkau nyelok ke mesti? Hah? Kau nyelok ke? Bah nyelok ke? Ya, Apa? nyelok ke nyaman amunya aja. Bon pas monyi ban us saya jelas tertarik. Ya kan orang Melia kan ngakin monyin enggak ada. Hah? Engkau tak boleh aja. Laden. Tak kira mampu meler aja. Iya. Tak kira mampu je lah. Mau tahu dia yo tangi. Iya, mampu lah. Engkau pun dah seneng kamu berempat air berdiri. Lah bos. Makia berempat kan. Ba nak takar bingung si anu lomba ngending mana lo je dia. Lah, repot ka ba lah cak beli. Mana lah coba kalian engkau nyelok ke dulu. Ya. Apa siapa? Nyaman. Tapa. Oh tak. Tapa. Kainin kan? Mungkin? Gajul. Dek lah. Tak mau ni lah. Makan kan gelak saking mencari bendera. Nyolok lah. Apa? Banyak budak abri bendera. Anu apa kau boleh dapat? Mon lomba-lomba kan eko pai. Ha. Tampu je olok dia cok. Tapa. Monyi. Hari ada lomba gelak. Saya beli kau. Hah? Oh apa dia? Ya, bulu mak ni dia apa? Kau lagi jin. Ada teknologi ya dia. Tak bisa dah saya. Maria dia. Ini lain Pepe. Bulu. Beli berapa dek? Hah? Beli berapa? Engkau 200 sendiri. Iya. Wah, apa lo? Lah, bulu Ani boleh nabo. Ada nak? Kau cino apa? Meli apa? Tak mati je dia. Mun tak seti anu kangkok lah. Ya. Depan. Boleh mana kencing jangan Banyak ruang. rumah untuk beli berapa? Iya ngerti tengok. Ya. Jangan. Bila no maburu mabudu. Lah kok 200.000. Anu kedua gempang. Bulu mik anu kok. Benih Ban, mikir. amon ngolok 2 kali. Tapa. Munyin 2 kali kia. Tapi mun kamu ban ngolok ko punya. Ranying dia. Abit iya. Iya coba palanceng ngolok. Tapa. Apa ni? Ya ji. Oh. Lanjut. Mali amanok pararia. Dek lah. Dek lah. Ikut saya barang mak. Tak oleh. Jual kali si lain lu. Ambu cek kamu cek. Apa dia? Beli 200 juga us. Iya ngerti lah kok. Ada kan kok cek modern lomba stop. Oh, sino Pandiran ayo. Ya Allah. Mulai pandiran merah, biru, kuning, sampai pandiran konter mana cek beban dia. Belum bolong. Hebat. Cewek. Tamu, nyijo. Nah, dia kamu ni. Dia kan si Adi, dek lah buat takar cong mayo, cong tapa si Andi. Ayo bunyi. Tak kira mau, dia Nyi. menopot. Apa ada buru je. Apa cewek cantik kan pecahan lah. Pokok bodoh tapaan. Pokok kunci nah. Kuncin tapa. Apa? Ayo bunyi. Nah, kan? Jadi coron. Mak suruh satu yang ketemu kamu jadi. Jadi boleh mak. Beli kok berapa mintan? Bila berapa? Dia bilang kemalan kata apa? 1 juta hatengau. Ya kabut 200 boy lah. Arwah pada anu gelak takkan tak pati kenal ke arwah. Ya. Arwah bengal 200. Kasih kenal boy. Kabut nada. Oke siap. Berapa ya? Iya. Jadi. Wah, saya nggak ada kok. Menang lah. Jual aja. Kita ngajar.
Pak ndro stres apa? Mau mana stres Bang? Ibu kisah lah. Wah. Ngapa sih bunton? Walah. Ajar ka ada. Buntok ya. Arwah gelek tak tahu ka mano langsung nabur ke 200.000. Oh, ya tunjuk lah. Tunjuk lah. Nanti ke rumah dia. Ya. Kalian itu. Hente ari. Wala. Cek, ngagalin gua. Boy, ala. Ngalawis. Iya. Kita lagi mau mana mau. Oh. Mau baju 100.000. Iya lah Den. Nyaman je lah. Sepak model punya. No. Aman. Kalian makan model. Arya, burung paling yuk. Burung. Mungkin anu kiba mulai mun burung. Wah, mak burung ah. Macam habis tak boy. Ambu gelu. Ya, dia jadi tu. Jangan ngicil kapuru. Ambung kok tukang tinggi ya tahu masalah manuk ya. Kok tak dengan anu yo betul dia. Arab tak iba kitengku. Aro mau pas stres. Capuk bulu burung, mbak ndak ngobawa manuk stres. Enggak. Kan mangkan di nak ada pasaper. Berpayu pun bu. 200. Pun pas paju belum ngatos, bote berempah. Tak usah belum ngatos. Petok saya ket boy. Lah banyak boten. Mak cek pensel lah bon. Tapa. Oh, iya. Wah. Luar biasa. Badan bunyi apa aja? Enak murai anu. Rowo cucak. Cucak rowo. Macam. Iya. Apa sih ya? Enggak bon. Ada lah. Kamu nyi lah. Oh. Lah cukup lah. Berat sekalian ngolok. Ambulo, ya dengan nyaman lah. Tahun lagi. Mun lah jadi ki. Mun lah bon abri kan. Kan bon buka gitu. Ari apa tangak dia ngiding manuk je dia. Iya. Okey lah. Oh, hari yang merasa kengkok tak untung kok tadi dia kai. 200 tambah 200. Tambah dah di sakon us. Dia pas-pasan dia. Ada mau badan nabur belum ngatos. Kemana banyak boden. Engkau badan yang lagi ki menungkok ma olen tangki ki. Beri na boleh bego ya. Siapa nerima dah? Buat nama? Ayo, takutlah dia ni lah. Deal lah ya. Okey, deal. Pokok manuk selai beli tak kening. Oh ya, tak kening babel. Engkau kan dah tahu kamu ini nyaman. Buat ngetes dulu je dia. Dekian. Coba lu. Apa? Ada dah. Okey, siap. Jadi ya, pakan na werak motor angko, cek orang. Ya. Boy, engkau lima tahu mak orang pakai nama manuk mah bisa lebih. Arwah mon si lain boda telur kaleng, tambahan gisin, kentak. Ya tampu je. Apa? Ya antar kon makus ya. Apa? Beri butiran nasi pecel loh. Ya. Tujuan dia. Karen kakan boen lah. Kau pecelan tujuan. Iya. Ini manuk ya. Oh jadi ya, ingat lak bete tujuan kalau kolok dia. Kira mu tu beri palapa pecel boleh. Okey, siap. Apa boleh beri kereta tak buang bunyi je. Oh itu ya. Ada telan. Nare lah bon. Iya lek era kan gatel roh pun tahu. Ya. Kau mulai ya? Bambu. Apa? Bambu coba boleh dulu. Ya macam-macam. Tapa. Kan? Sip kan? Okey, woi. Deal lah. Deal. Ongguan. Siap. Positif lah ya. Boleh ayo. Ya. Makasih. Okey. Beremah. Kan 200. Rajuk ke ya. Ya, 100 bang. Iya. 100. Ya, petek berak tabur 5.000 bisa ada 700. 100 Gina. Tapak satu sama bius. Kening apa jaga pangarin. Wah, nyari yang rezeki undang gua. Tak bisa bila jual 200. Padahal mula manuk munyingnya ya. Untuk 2 juta. Punya gue. Bo, jangan buku. Bo. Ayo. Untung gue sepanjang tola. Tinggal. Oh, jangan duduk. Hui. Ya. Sepak lah, yo.
Ada pindalu, Puyong. Ya, ada manuk anyar dong, manuk kelas dong. Ada manuk kelas, pindalu dong. Oh. Ini di sini dulu dong. Ya. Ay. Kedua. Oh. Siapa? Gila apa jalan mamanya? Oh, apa? Kamu nih. Apa? Kamu nih kan? Apa? 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 Ini ya. Panjang. Ingat bulan jalan stres lah. Tunggu nak. Ya. Tunggu dulu. Dia manuk gelas nggak lihat. Kok songkok. Ya, juara stong marolo jangan. Kita kait apa ya? Yuk. No. Pak Pete hidup begini. Anak lumayan. Yo, tapa. Tapa. Mak Pete anak pekat yo. Belum banyak untuk mobil dia. Kita boleh manuk ngoci ke tak mak ngoci pun. Apa? Ya. Oh iya, mak SMS nih anu kok di Rona. Tapi ya resan, aja resan. Emak seret. Emak dia. Siapa ngalah dia? Emak mas ya. Mas, ada mawan mas. Mas. Apa ya? Mas. Apa kok? Apa? Ben kata reset. Iya. Mesin arisan deh. Ya. Rempah. 200 ke bayar arisan pun Rona. Ya telepon lah. Tada. Iya, gak bisnis kok. Bisnis apa? Beli manuk. Manuk apa? Dah, manon. Mana tujuan? Ada arisan saat iya maren Arya. Ada larang jual. Satu tak lebih aman. Boleh jual, marah. Pas Andre jenuh kok bayar arisan ya apa? Apa yang kok tak tepo? Apaan tak tepo? Tidak, dengan jangkuk dia sebab dia ni. Terus? Manuknya aman. Makana? Gua muni celok tapai gua amunyi. Amonyi? Iya. Sedia? Enggak, tak amunyi nanti aja. Mesti dapat ini lo kilo mesti. Coba tapa gua kilo. Tapa. Amonyi abi barang macam dengan Ria PT. Ya ruang kok tak tahu kilo. Bagi buka je. Bajan ban macam gendengnya mas. Ban mau nak kenting rotengku. Kok ni gua tak bagi. Stres sama ni bagi mana buka. Siapa dia saya jual? Siapa? Dia sebenarnya ni. Mbak, endeni dia selak jauh bareng yang kok pajar aresan. Aduh mula kata orang sini dia mana aja kelucu dia gitu. Tonjok dia maren ala aresan. Marah. Tuan dia, kata ayah tak lagi nih kok korong dia. Marah tak lagi. Bayang tare, dia kasan tare. Akan ting jalan nyorot dia banyak mana. Dia baju berempauan. Jalan tak tahu kita toko. Bangun takok, engkau senyambil anu. Dia kata janjian deal. Tak ada kabelian ni tua benda ni. Di mabung benda ni je, yang tanah bingkok. Marah. Tak temu dah binggang lah. Dia di mabung mana? Ada lah kesia lah. Marah, yang tanah bingkok. Di mabung mana? Di mabung mana? Enggak kau jangan orang. Banyak takok.
Iya, kok barang kok. Sini lah dong Pak Man. Bisa aja yang tanam kok. Oh ini boban nak. Gentingnya kok. Boban tak tahu, itu tidak genting. Dia kan nyaman lagi nyorot dia. Genting nyorot. Edima bukan apa? Edima bukan ah, Mayu. Apa? Siapa? No, no. Oh dia. Arya nyaman apa? Mayu bawari. Edima. Ayo, Edima. Lambu kedua ya. Edima ya. Bayi tak tahu nak bu. Beremah. Nyaman lah kencing dia mak. Aji apa sih arisan mereka bayi kencing nyorot tengah jari ya beremah. Ada kan nare masalah sebe. Iya. Kalah nyaman. Iya nyaman dan kok tapi kepikiran kok. Apa? Masa rangkuk nih puah uus tanang nggak kotor ngaruh. Ya, aduh mulai bener kepo bius. Pun mangga, ya mangga tuh. Mon kau uus mangkeng kok den. Apa? Kasih bini en. Ya, dua apa? Kau bini tak mangke. Pun kan tahu. Dengan nasi bini nu us paden pukang ngangkok. Kan pun bingkok lere petek. Botol. Oh, Manjuk tikul kaduk torni. Bareng maka bodoh nasa dia. Irua, aduk mon tak gigiri pesi kalak. Hah? Mon tak ngusuk pesi kalak, mon ngusuk pa beli, boy engkok takut mang giang kok. Masyarakat ya. Masyarakat ya. Tempong ngejak kali tekuk deden. Ya buru. Hah? Buru. Jorni wayu. Torni, obama nasi bini ngampul, buru. Iyalah, wayu. Ayo jorni. Oh. Kayak gini nah. Ya rua. Binin sabuk yado. Bengan lu dah. No, no, Bini no, mata kering algo tuh. Oh. Becel dia jelas. Pak Boden, hari manuk mapan kecak situ lagi ngati. Ya baan berak kecak bentan aru anak-anak bentan beteng kuria de Maria. Mayu sare. Siapa? Aduh, tak mau ni. Kabur bang bodoh. Saja di Maria. Mayu. Wah, uus lekak cungka aki. Ben, mun pas beun tekuk deden ni celut aki panceun daun nah. Bah. Si panceu cengar, beun elok terang bingkok. Mayu. Ada bini nah algo juga. Mayu. No, 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 no. Pancang boy. Mana tak tahu.